كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى صورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي جرتو كبجمتوتا دقيفتو راديو نور الهدى. هيام ربي قدواتين سجنتا قويا كميسا تنهكمي ردج جالالاتي في ركيتش سنة اتسنف دهيسنو كبني دفني جر ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ورا دوغان wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أجيفتوتا تلفزيونين رودادا ددچ جاللا ينو تكفادا لكوف سقلمي دبا سديت تف سديت إيتو وانجتو أني أما دورا بلتي إجارة إيتين تريجت غربي ياربا كان ديمي bultii duraan ijaarratu sanii hiikte jechuudha. walii kanii wal dhiisanii gara biyya arabaa kana deemeetiin bultii lammataa ijaaradhee jetti. nama amma bultii lammataa wajji ijaaratan kanaan qabsoo wal qaban amma eega ilmoo takka arganne booda namni kun natti jirjiirame gara biyyaa galee natti jirjiirame intala biraa dubbisaa wama xiqqoo irratti natti aaraa maana shakkitanaan jedhe telefoona cufata. akkana jetta obboleetti teenya dura tasgabbii qalbiidha rabbi si haa kennu. waswaasa rabbi sirraa qabu jaarsa keetillee tasgabbii rabbi haa kennuu fi waswaasa sirraa qabu jenna warra walii galu si haa taasisu. dura gargar bahuun adda deemuun kophaatti waswaasa uf gahaa ta'e jechuudha. yoo rabbiin ziqii qalbii isin uffise malee matuma jaarsi si biraa gabbahuutiin akka waan guyyuu aruusa seenuu guyyuu dubartii fuudhuu si fakkaatun mala. matuma si biraa deemuutiin guyyuu akka waan ati dhiira biraa waliin haasoytuu seehuun isaatillee ni mala. garuu inni si shakkuu hin dubbanne ati isa shakkuudha dubbatu jirta. inni nagaa qaba jechuudha. ati ammoo garuu nagaa hin qabdu jechuudha. tokkoffaa wama xiqqoo irratti gartee natti aaraa jette. wanni si biratti xiqqaadhaa isa biratti guddaa ta'utu mala. wanni ati lash gootee laaltu isa biratti lash gootee laaltee balleessitu sun wama xiqqoo irratti jette. wanni sun waan hin taane jechuu laal wama xiqqoo irratti jette hin xiqqeessite malee waan wahii ka ati balleessite jira jechuu laal. xiqqaa ta'us si bira xiqqaa ta'us isa bira guddaa ta'utu mala. mee xiqqama si biratti xiqqaa jedhamu san dhiisii uf laali akka inni hin aarre. inumaa'u waan isa gammachiisu waan haraamin ta'in laali waan san dalage gammachuun qalbii isaa akka argamu. aarri sun akka isarraa dhaabbatu namni aarii itti fide si'i jechuu amma laal. kanaafuu bikka isa aarsitu waan isaan gammachiistu barbaadi. gaafa ati waan isaan gammachiistu dubbattu waan isaan gammachiistu dalaydu kasitti aaru taate gaafsan rakkinni mataa isaatirra jira. rakkina san yoo furuu dandeeyse
karaa ittiin furtuu qabaattee amala jaarsaa beekuun kee gaanni mala waan inni aarii san ittiin dhiisu akkanumatti yoo ka isa aarsu taate jechuu furmaata barbaadi. Yoo dadhabde waan gootuun qabdu ga rabbi kadhatu malee ammoo maana shakkite je'a obboleetti rabbiiti jedhee wajjin haasawa ati hojii haasoftu maal sii taati yeroo an jedhuuni obboleetti rabbiiti je'a wajji haasofni isaa wajji haasawa kam ta'ee ka haajaati moo ka jaalalaati moo san nuuf hin ibsine siifuun galle waan ta'eef wajji haasawaa jette ajnabii wajjiin maalaa yaa'anii haasawuu yookaan waan haajaan ta'in haasawuu irraa rabbi isaa qabu jenna. Yoo haasawni haasawa gartee si fuudhaafi na heerumta jechuudha ka tahu taate sun islaafuu bultii ijaaratuudha jenna. Bultiin inni ijaaratu humna qabaachuu isatti rarraate sillee bulfatee isiillee bulfachuu danda'u yoo san hin ta'in hin barbaachisu bultii biroo ijaaruuf yaaduun isaa jenna. Amma ati shakkii gartee gama isaatitti argamsiisuun kun fuudhaaf deeminna natti aaraata biroo jaalatinna jettee inni nan shakkinii jedhee ofirraa bilooksii godhu jira. Sababa gartee shakkituuf jecha dubbii itti heddummeeysitee dubbii teessan dadhabe yookaan arrabaa'uu itti tarte nyakkisuu fi ciqicciqii waan jedhamu sanii fi yaa'ii olola guddaa itti bantee san jalaa gurra cufachuun isaa ni mala. Waan jennu olola gama keetii san irraa dhaabi jenna. Yaa'ii gama keetii irraa dhaabisiin jenna. Ololli yaa'iin ciqicciqiin isa ifachiifti. Eenyulleen hin fedhu waan akkasii gurra irraa cufatu barbaada. Yoo gara hammeenyaa inni deemuu shakkite jecha inni aarreen yeroo inni aarii hin qabne fa'aatti jecha laafaan karaa laafaan malaan gorsi waan san keeysaa akka deebi'u taasise. Waan hin taane tarabbii fi nama biratti illee fokkattuudha. Taharraaf borullee siin taane ajnabii waliin intalasiif alagaata nikaa irraa hin qabne waliin diinii keetiif duniyaa keetis sharafa keetis hin balleeysin je'ini yoo itti hubatte inni dhugatti rakkina san qaba. Yoo inni dide gama nama isaan wal kabajuu yookaan isaan wal qaanfatuu gama nama inni kabajuu dubbii geeysi nama kana waan akkanaatirraa dhaabaa je'iin. Ammoo ufumaaf itti daddarbamtee waan tolchuu hin dandeenye waan sirreessuu hin dandeenye har'as borus iftaanis haalli isaa maal ta'a telefoona cufachuu kana ta'a jechuudha. Telefoona cufachuun deemee jiruu teeysan ka isin harkaa muru ta'a. Kanaafuu gorsa bareedaadhaan gorsi yoo dhugumatti rakkina qabaa ka yaaddu taate. Dadhabdu namoota aanaa fi aalii qabu namni gartee nama itti himatan qabu nama rakkisu nama aanaaf aalii qabu yoo taate nama saniin gahi yookaan saahiba gartee jabaa tokko yoo qabaate saniin gahi waan kana dhiisii akka jedhaniin jechuudha. Furmaata karaa saniin barbaade. Ammoo akkanumatti hinaaffiidhaan gartee yaadaan uf akooyitee uf rakkistee shakkiin si guuttee halkan waan aruuza bulusetti fakkaatte inni sun manaama fa'aan gartee wama qalbii yaaddu fa'a manaamni gartee yeroo garii manaama ta'ee dhufa wannummaan qalbiin kun yaaddu jechuudha. Fuudhe jettee halkanuu gartee ka manaama gartu taate hiraar uf goote jechuudha. Waswaasa akkasii ofirraa dhaabisiin jenna. Baarakallaahu fiik. Iyyannoo lammaffaadha dhaddacha jaalalaa lakkoofsa galmee 807. Waan jedhu obboleessi keenya ani eega bultii ijaaree waggaa 5 gammachumaan jaartiis yaa waliin jiraanna anis nin jaaladha isinis na jaalatti jechuu dubbate. Amma adda baanaan jaalalli sun hoo nu jalaa haphatu jirti jechuu shakke hujiif jecha jirjiiramee jedhe naannoo duraan jirurra eegaan jirjiiramee
صوتي إسيتين سقالي إسيتين أكا درتين ندبستو يو هاجمت بلين ندبستو ورقي يلي هنفيتو إيغان برادي من جبته يو أنا موت ديبو أمونا قمانا والإنجراتي هجي دي سيدو فيو أنجرون أمو لكي دي استنو فنجتي صوتي إسيتين لين أمو دائفا أكنا جاتو دروا warrakeetu ati balleesse moo isimaatu lafaa ka'ee warrakee kana ofirraa balfe moo jibbe moo sanadda baasi yoo warri kee kawaa yakkuu taate namni nama waa itti yakkee numa ceema xabi'a namaati yoo garaa bal'attee irra dabarteef malee yoo lafumaa kaatee warra kee kana argaa kan feene taate sun rakkina biraatutti jira rabbi isii haa qaceelchu jenna amma gama keeti naan dawwaltuu jette yoo haajamte malee hujira jiraachuu keetiif sin jeequ sin rakkisu jettee telefoona ofii murachuu yookaa dhaabuun isiini mala yookaa aadumattuu nama hedduu telefoonan haasoyne ta'uun isiini mala xabi'aan nama adda adda waan achin dura irraa xiinxallite yoo qabaatte asiin dura hedduma haasoyti amma dhiiste malee yoo jette sun jirjiirama isirra argame dhuga xabi'aan namaa namni gariin hedduu haasa'uun barbaadu namni gariin ammallee fagoorra haasa'uun barbaadu yoo ija dura taa'an malee yeroo hajaas bilbilte yeroo kaan sidhiisuun isii sababoota adda addaatiif ta'uutu mala duuba yeroo an gara manaa deebi'e ammoo gammachuma guutuu qabdii jette yoo rakkinni hamaan silaa kabira jiraatu taate yeroo ati dhufte gammachuu san dhabdisa hundetti yoo rakkina qabaatte eega gaafa ati dhufte gammachuun gammachuma akka gaafa duraa taate ati yeroo biraa deemte sautii isiitiin qoonqa isiitiin akka yeroo wal bira jirtanitti sii kofluu dhabuu si taphachiisuu dhabuu isii laaltee jiruu teetitti hin goggogin siin jenna heewasa shayxaanaa shakkii shayxaanaa of keeysaa baasi jenna telefoonaan akka yeroo mana jirrutti natti mirqaantu jettee qalbii kee keessa shakkiin naqin ammoo shakkiin kun yoo sitti hammaate shakkii kana balleeysuuf jireenyuma bikka takkatti mijjeeysu rabbis ni halaffisu wanni irra guddaa bultii ilma namaa diigu ashakku yaqiinaa miti waan yaqiinaa waan dhugaadhaatiin bultii namni diiguun xiqqaata akkana arge waan qabatamaa waan sirrii waan dhugaa jedhee kasaniin bultii diiguun xiqqaata irra guddaa warra bultii diiguu shakkiidhaan shakkiin kun eeysarraa dhalata jennaan adda bahurraa dhalata kanaaf waan jedhan ulamaa'iyyiin gariin isaanii yeroo kitaaba katabanii jaalalli tun akka ibiddaatiyya ibidda kana yoo jala jiraatanii qabsiisan ni qabata bira jiraatte jechuudha yoo biraa siixee ni dhaama haalli ni jirjiiramaa jechuudha biraa siqu kanaan bultiin ni dhaamti irra hedduu wanni bultii dhaamsu shakki yookaan isitu shakkee halkanii guyyaa uu jettee kaatee dhaabbatti yoona inni tabiraa haasoysiisu jira yoona inni tabiraa wajji koblu jira yoo inni hirriba irra jiraatillee tama biraa waliin jira jetteetti dawwalte yoo dhabde lolti yoo inni hujii wahirra jiraates tabiraa waliin jiraatanaaf telefoonaan kaasin jettee lolti yoo inni xiqquma dubbatee mee waatu na shaagalee jedhes tabiraa wajjiin haasa'uuf deema jetteetuma lolti irra guddaan nama addaan fagaatee bultii facaasa shakkii namticha irraa ta'e yookaan shakkii namtitti irraa ta'een yookaan isatu shakkiin isa guutte yeroo ani dabalu kana telefoona maan kaasin yeroo akkasii telefoona maa daftee murte yeroo akkasii maanaan dawwalin kabiraattu haasoysiisu jira jedhee fitnaa seena jechuudha. إن الظن أكذب الحديث جنبين كن عليه الصلاة والسلام سيتن كجبرا إر قدا كجبات جد سبب سيتن آتي بججا أتسلافو جارت برا قبدا إن اللي يو أتسلافو كبرا سويسي سيراني بودا ديماني ولولاني أدبا ينججو قلتنا ما كسي فجأة كان أفنى من المسلمة سيتن رفقاتشو رقبا حقا دين أسكنوهن من حيث سكنتم bikka ofii teeysan dubartoota teeysisaa jecha jira
haga danda'aniin uf wajji qobsiisu faayidaan duniyaatilleen faayidaan akiraatilleen akkasitti argama walumaa galatti shakkii dhiisaa isinin jenna shakkiin mana diidi manni yoo diigame bultiin teeysan ta duniyaatii fi ta akiraatilleen facaate duniyaa ofii qofa fashalseen dhiisu namni wal hamatuu fi dhara walit dalaguu fi wal hidhuu fi wal abaaruu fi falfalallee walit dalaguu fi agaagarii nama ka rabbi sodaanne kanaafuu haga dandeeysaniin bultii teeysan tiifadha jenna sagantaan keenya asumatti dhaabbata nagatti oola warra bultanis nagatti bulaa isinin jenna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh مع السلامة إلى اللقاء ما شاء الله شيخ كينيا كبجما في جالة ما شيخ محمد وادو ربي نسن الرعجالته بكم سرم بكم سسني هذا بلو سنين جنة كبجم توتا دقيفة توتا كينيا قبين ردس جالة كرمدان درا أسرت قول بما فدي ربي قداتين صورة قلبي قجاي سنيناتي ولتديبنا رمضان ملكين وفاته ربي ور الرافية دمون هو أقول جتّا سجنتا غيار سمرتي قولبنا هنگ سجنتا إتيانتو ولي تديبينو تهنك ربي كيسنو بجراتنا جروك أناني كيسو قباتنا ملكي دنيا آكرار كتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى سورة قلبي مسلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا أردفتوتا الراديو نور الهدى. قبيلة تربان الرا سنيف يسنف ويسوف قلنا سجلي درنا ما يسوف قبية سجنتا قد سوفي ميديا كنا يرود إرافة تفوسيسوف هم ندينك دي تسقبياتي نبرباجس كنا فمو تمسيدا جيفتوتا أكام مرتسادا نموني أمريكا في كندا أوروبا في أستراليا جرتن أكسمه كنن بيو تبرو الراه ATM كاردي فيدمتن تمسا ميديا كنرت أكنو فرماتن كبجان سنغافن كفلتي حالان سكيورتي كنيتشيتي نساء إيقامي فيدم بايمي إيكوفي الرتم مسين سنوفتها مسين سمان الرتكان دولار شان الراه إيقالا مالك أبونا توقوتين ميديا كانت تفوفسيسا لينكين الرتنو غرغارتن بكا هنده سنفجرة ويب سايتي نور الهدى كيسان مينو يوتويتان بيجيم سابورت جدو أرغتن فيسبوكي نور الهدى كيسان أمو بكا جيت اتيكيت جدو تويتان ساقنتا نور الهدى الرت متنفم هنده جلتس لينكين تمساكون نمتنفم يو بربادن QR كودي كان اسكان قدا وان دلقا كيري رتنو غرغارتنيف غلطوما نور الهدى صورة قلبي مسلمة نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى سورة قلبي مسلمة نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور